abarundi bakomeje gutsimbarara. Urabyibuka bakiri muri plene emitarafata Uvira. Yego. Bakomeje kudeploying ingabo muri biriya bice ngo ntago tuzemera ko mufata Uvira ngo nta nubwo mwabishobora. Yego. Apotre Mbaye hagati bariya ntago bafata Uvira. Ati none ko bafashe Goma bagafata ibindi bice byo muri Nord Kivu. None bakaba bagiye kumara umwaka baheze harya Gatogota na Kamanyora. Ati wibwira ko ari ubushake bwabo. Ati wibwira ko badashaka gufata plene na Uvira. Ati burya biraturuka ku ngabo z'abarundi. Ati none Kivu yaraboroheye ari to Sud Kivu. Ibintu byo kuva muri Uvira no kuva plene de Ruzizi bagafungira Gatogota, ndavuga abarwanyi ba M byiswe ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro bikomeze. Sibyo? Ndabyemera ko Burundi na Kinshasa baciye koko muri Amerika. Ariko Amerika nayo nkubwira ko ari umukinnyi ukomeye cyane muri iki kibazo. Yararebye aravuga ati koko aba barwanyi bafashe bino bice byegereye Burundi buri gusakuza cyane, burashaka kwerekana ko intambara igiye guhinduka y'akarere buteze saga. Ubundi ko intambara igikomeje reka tube tubaretse gato, ahubwo icyo tugiye gukora ni iki: tuve Uvira, tuve no muri plane, byibuze bitekereho. Bamuhaye amahirwe ya kabiri bava muri Uvira no muri plane, ariko yakomeje kwinangira. Burareka ze nkubwira uko amakuru ateye. Yego. Ubu bagiye kumukubita, zirangabo ze bagiye kuzikubita Gasaro. Uzareba uburyo abadede bazirukanka bava muri Kongo muri bice bya Sud Kivu bajya iwabo. Nibatanareba neza birohe muri Tanganyika cyangwa se bongere bafatwe mateko. Rundi rwose mwe mwitegura gusubira iwanyu mwirukanka, isasu ribari mu migongo kuko mwanze kuhava ku bushake kandi barabahaye amahirwe ya kabiri. Iyo tuvuga gutya rero abantu bavuga ngo wenda ngo nukwiyemera, ngo nukuvuga iki, ingabo z'Uburundi ngo zirakomeye nizitwereka ibyo zakoze. Yego. Nizitwereka ibyo zakoze Mikenke, zitwereka ibyo zakoze Rwitsankuku, zitwereka ibyo zakoze Point Zero kwa Murima, zitwereka ibyo zakoze Gipupu, zitwereka izo zakoze Kalinga, Kalungu, nizitwereka ibyo zakoze ejo bundi Kabanju, none nizitwereka ibyo zakoze aka gace tuvuze bakita Gikumba. Ni matekwa zabo zafashwe. Ikindi twabonye bakoze nuko bamwe bagiye batoroka igisirikare kubera gukomeza gutinga intambara ya Kongo. None nibatwereka icyo bakoze abasirikare b'abarundi bakomeye bafasha akahe gace, barinze akahe gace. Ushingiye ku byo mvuze, usibye kuba gusa hazamo ibintu bya politike, intambara ikagendera ku rwego, wenda intambara ikagenda gake gake bapanga izindi plan nshyashya kugira babanze bakemure n'ibyo bibazo bya diplomasi na politike. Niyo mpamvu intambara yatinze rega. Buriya nta garuka ari imbaraga z'abarundi cyangwa iki. Ibibazo biri ku rwego rwa politike na diplomasi. Hari uburyo ugomba kugenda ufata ibice ku butaka, ariko nanone ukabijyanisha n'indi ntambara politike na diplomasi, hatagira igisiga ikindi. Ndabyumva. Ugeze wumva bivuga se Tshisekedi hari ijambo ry'urumva ati ba bantu twe turi kuganira batangiye gufata ibice muri Fizi bari ku avansa basatira Baraka. Tshisekedi warumva bivuga? Oya. Tshisekedi n'abanyamerika nyine barabiziranye. Ahubwo Neva we ari mu yahe mandazi? Ari mu yahe mandazi Neva? Uriya mugabo azahura n'ibibazo ku munota wanyu. Tshisekedi nawe rega ibiri kumubaho nawe bivuga ngo arabizi, ari kubibona. Navuga nk'inzozi kuko niyo arazi ko nibuka ko mu minsi yashize yasezeranyije abanyekongo ko mu mezi 3 bayisubije ibi bice yambuje. Yarabikoze se? Nibyo nanjye nkubwiye. Nose kubesha umuntu bisaba iki? Kubesha umuntu kugira ugere ku ntego zawe cyangwa iminsi be yicuma. Ibyo abanyapolitike barabikora. Yego. Tshisekedi arabizi neza ko Nord Kivu na Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bitazongera gusubira mu bugenzuzi bwa Kinshasa. Arabizi neza Tshisekedi. Kubwizo mpamvu nabo wazarenda shora mu ntambara, nabo barundi bari gukorana. Abangaba nyine n'abantu barwana intambara batazi, ndavuga abawazalendu cyangwa se abasirikare b'abarundi barwana intambara batazi n'intego yazo. We noneho urabona bizagenda bite ku ruhande rwe? Sadeko abonye kuntu yatazi. Yego. None uyu munsi nibacyurwa ku ngufu Perezida bitandukanye. Oya bafite amahirwe ko bafite inzira za Uvira bahungiramo. Yego. Ariko nibatareba neza bazasanga na ziriya nzira za Uvira zakavimvira batakibasha kuzinyuramo. Kubera ko iriya misozi aba barwanyi bari gufatira nka mu mujyi wa Uvira, ushatse ushobora gufunga rwose iriya mihanda rwose. Ikoranabuhanga ryaraje, uri muri metero cyangwa se mu birometero 3-4 by'agace runaka, uri no mu misozi ushobora gufunga inzira. Wibereye mu musozi ugafunga inzira iri mu birometero 3 by'ikibaya cy'iyo misozi, nta uhanyura rwose. Kuki atahanyura? Ni hasi undakuri hejuru arakureba, urahanyura ku bomore. Niba tareba neza abarundi nabo igihe kizagera babure nuko bava muri Uvira babe bafatwa babashire kuri defile.
sibyo kandi birashoboka ko bizaba mu gihe kiri imbere kuko kuva intambara yatangira abantu batarashirwa kuri defile ni abarundi ariko abarundi bayishizweho da abarundi se ntiyari n'abagaragaye kuri nuze ku makamera bayishizweho ariko bo ntago bayishizweho bari kwambuka imipaka ngo nuko Goma yafashwe bayishizweho bari kubereka itangazamakuru nk'imfungwa z'intambara koresha uko ashoboye rwose Neva yarabarwanyije kugeza ubwo ashira intwaro ku butaka bw'igihugu cyari ya Rugombo ya Cibitoki akayasaka Manyora bikumva ukuntu intambara yahindutsiye ku rundi ruhande drone zigahaguruka zivuye i Burundi zikaza kurasa mu matwari ya twirwana mu 23 ramforo zose imipangu yose yo kurwanya twirwana na M igakorerwa i Burundi saba bangamiye ubwo rero ingabo ze nizisubira i Burundi ziherekejwe n'isasu tuzi neza Uburundi nabwo bufite abantu babarwanya sinumvisha bavuga ngo hari imitwe irwanya Burundi muri Sud Kivu usibye Kizirede Tabara njyewe ntago njya nzizera ko zibaho niba zikora niba zidakora kuko nta bikorwa byazo mbona bifatika ntago byoroshye gusa M23 umuvuduko ifite muri iyi minsi kro uteye ubwoba kabisa nibyo sinakubwiye ko M23 narabikubwiye natwirwaneho abantu bakomeje kwibaza ngo Masisi agace gato karacyahari Sud Kivu leta ya Kinshasa nigenzura ibice byinshi kuruta ibyo Alliance Fleuve Congo igenzura ariko abantu bakibaza ati se iyi ntambara ko tubona igenda gake ko bari kugenda gake iyi ntambara bitewe n'intego zayo igomba kugenda gake zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho amezi abiri kuko abarundi bakomeje gutsimbarara urabyibuka bakiri muri plane emitarafata Uvira bakomeje kudeploying ingabo muri biriya bice ngo ntago tuzemera ko mufata Uvira ngo nta nubwo mwabishobora Apotre Mbaye hagati bariya ntago bafata Uvira ati none ko bafashe Goma bagafata ibindi bice byo muri Nord Kivu none bakaba bagiye kumara umwaka baheze harya Gatogota na Kamanyora ati wibwira ko ari ubushake bwabo ati wibwira ko badashaka gufata plane na Uvira ati burya biraturuka ku ngabo z'abarundi ati none Kivu yaraboroheye ari to Sud Kivu kuko ari ingabo z'u Burundi nyinshi ati ntago bafata Uvira kuko ingabo z'u Burundi zirakomeye Apotre Mbayaga wabivuze hadace kabiri ibyo Apotre Mbayaga yavugaga biba bihinditse ubusa plane irafatwa na Uvira irafatwa ubu rero bagarutse Gatogota ariko abarundi kugeza ubu reka zamubwire gasanje kuvuga ikintu gikubiyemo amakuru kandi abantu bashobora kuba batayigeze bamenya Uburundi bwahawe amahirwe yo kugira ngo bwikure mu ntambara budakuyemo ikibazo ibintu byo kuva muri Uvira no kuva Plaine de Ruzizi bagafungira Gatogota ndavuga abarwanyi ba M byiswe ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro bikomeze sibyo ndabyemera ko Burundi na Kinshasa baciye koko muri Amerika ariko Amerika nayo nkubwira ko ari umukinnyi ukomeye cyane muri iki kibazo yararebye navuga ati koko aba barwanyi bafashe bino bice byegereye Burundi buri gusakuza cyane burashaka kwerekana ko intambara igiye guhinduka y'akarere buteze saga ubundi ko intambara igikomeje reka tube tubaretse gato ahubwo icyo tugiye gukora ni iki tuve Uvira tuve no muri plane byibuze bitekerezo kuko na nyuma yaho habayeho negotiation harimo n'icyo cyo kugira ngo wenda ibiganiro bikomeze ndabyemera usibye ko ngiye nabyemera neza ko nakubwiye ko ibi ntago iki kibazo kizakemurwa n'intambara nako n'ibiganiro intego y'intambara izagerwaho biciye n'ubundi ku isasu ariko Neva burya bamuhaye amahirwe bava muri Uvira bava muri plane kugira yitekerezeho
bamuha amahirwe kugira ave muri iyi ntambara kuko yaramaje kubona ko ibimubayeho n'ingabo ze muri Ruvungi za Bwegera, za Mutarure, za Rubirizi, za Cyankunda, za Nyakabere, za Sange, ukagenda ukazagera muri Uvira byamubayeho, nawe yabonaga ko iyo ntambara atayishobora. Buriya rero bamuhaye amahirwe ya kabiri bava muri Uvira no muri Plaine, ariko yakomeje kwinangira. Burareka ze nkubwira uko amakuru ateye. Yego, ubu bagiye kumukubita, zirangabo ze bagiye kuzikubita Gasaro. Uzareba uburyo abadede bazirukanka bava muri Kongo muri bice bya Sud Kivu bajya iwabo. Nibatanareba neza birohe muri Tanganyika cyangwa se bongere bafatwe mateko. Ubu nizo operation ziri gukorwa. Izi operation rero ubu ziri gutangira gutya muzibona, ku bwanjye ndi kubona ziri kugenda gake. Ariko mugiye kuzareba mu minsi iri imbere umuriro bagiye kuzahura nawo. Abarundi rwose mwe mwitegura gusubira iwanyu mwirukanka, isasu ribari mu migongo kuko mwanze kuhava ku bushake kandi barabahaye amahirwe ya kabiri. Iyo tuvuga gutya rero abantu bavuga ngo wenda ngo nukwiyemera, ngo nukuvuga iki, ingabo z'Uburundi ngo zirakomeye nizitwereka ibyo zakoze. Yego, nizitwereka ibyo zakoze Mikenke, zitwereka ibyo zakoze Rwitsankuku, zitwereka ibyo zakoze Point Zero kwa Murima, zitwereka ibyo zakoze Gipupu, zitwereka izo zakoze Kalinga, Kalungu, nizitwereka ibyo zakoze ejo bundi Kabanju, none nizitwereka ibyo zakoze aka gace tuvuze bakita Gitumba. Wewe wavuze ngo ni Gitumba? Yes, ni Gitumba. Batwereka ibyo bakoze Gitumba. Impamvu mvuze ngo batwereka ibyo bakoze twarabibonye mu Gitumba. Ibyo twakoze barabibonye muri utwo duce twose, ubwo hari utundi twinshi ntavuze duhere no Rukivu. Ibyo abarundi bakoze twarabibonye, n'ugutakaza uduce basubira inyuma. Donc uko Wazalendo basubira inyuma, uko FARDC isubira inyuma, niko n'abarundi basubira inyuma batakaza ibice. Ikindi twabonye bakoze ni matekwa zabo zafashwe. Ikindi twabonye bakoze nuko bamwe bagiye batoroka igisirikare kubera gukomeza gutinya intambara ya Kongo. Noneho nibatwereka icyo bakoze abasirikare b'abarundi bakomeye bafasha akahe gace, barinze akahe gace. Ushingiye ku byo mvuze, usibye kuba gusa hazamo ibintu bya politike, intambara ikagendera ku rwego, wenda intambara ikagenda gake gake bapanga izindi plan nshasha kugira babanze bakemure n'ibyo bibazo bya diplomasi na politike. Niyo mpamvu intambara yatinze rega. Buriya nta garuka ari imbaraga z'abarundi cyangwa iki. Ibibazo biri ku rwego rwa politike na diplomasi, hari uburyo ugomba kugenda ufata ibice ku butaka, ariko nanone ukabijyanisha n'indi ntambara politike na diplomasi, hatagira igisiga ikindi. Ni ibintu biba bigomba kugendana. Nta kigomba gusiga ikindi. Nabonye ko Rugabo ati ubu none bagiye gutaha ku ngufu. Ariko noneho uremera ko bya bindi mwavugaga ngo Amerika ngirwanya Alliance Fleuve Congo 23 ngo yababwiye kuva muri Uvira ngo ivuye Plaine ngo bazava n'ahandi. Ubu M23 nibitemerewe gufata ibice na twirwaneho kubera igitutu cy'Abanyamerika, bisobanura ko ngo bavuye Plaine na Uvira, ubu kiri gufata ibindi bice rero muri Fizi byinshi cyane kandi biri strategique cyane. Amerika kitari kuvuga ahubwo icyo nicyo ngane Van yongera sakuze ngo Amerika ngo dore baba ntibishoboka yuko amugani ari Uvira yari ikibazo, kuko kuva bafata ibindi bice ntago Amerika turumva ivuga uti nyaboneka nimusubire inyuma. Amerika uri kumva ivuga bamaze gufata uduce twinshi muri iyi minsi. Ahubwo reka nze nkubaze, usibye Amerika, Tshisekedi kuva imirwano y'iminembwe yatangira, M23 nayo twirwaneho yagura uduce y'imisozi miremire y'iminembwe, yaba kuri axe yo ku Ndondo hariya muri secteur ya Itombwe, muri chaîne de Mitumba. Ibi bice bari gufata basatira Baraka chefre ya Fizi. Usibye Amerika, Tshisekedi warumva ari cyo bivugaho? Ntabwo ndabyumva. Wugeze wumva bivuga se Tshisekedi hari ijambo ry'urumva ati ba bantu twe turi kuganira batangiye gufata ibice muri Fizi bari ku avansa basatira Baraka, Tshisekedi warumva bivuga? Oya. Tshisekedi n'Abanyamerika nyine barabiziranye. Ahubwo Neva we ari mu yahe mandazi? Ari mu yahe mandazi Neva? Uriya mugabo azahura n'ibibazo ku munota wanyu. Tshisekedi nawe rega ibiri kumubaho nawe bivuga ngo arabizi, ari kubibona. Navuga nk'inzozi kuko niyo arazi ko nibuka ko mu minsi yashize yasezeranyije abanyekongo ko mu mezi 3 abayisubije ibi bice yambuye. Yarabikoze se? Nibyo nanjye nkubwiye. Nese kubesha umuntu bisaba iki? Kubesha umuntu kugira ugere ku ntego zawe cyangwa iminsi be yicuma. Ibyo abanyapolitike barabikora. Yego. Tshisekedi arabizi neza ko Nord Kivu na Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bitazongera gusubira mu bugenzuzi bwa Kinshasa. Arabizi neza Tshisekedi.
kubw'izo mpamvu nabo wazalenda ashora mu ntambara, nabo barundi bari gukorana. Abangaba nyine ni abantu barwana intambara batazi, ndavuga aba wazalendu cyangwa se abasirikare b'abarundi barwana intambara batazi n'intego yazo, bo bagapfa kurwana gusa ngo n'abapatriote bagashirira ku rugamba bagahinduka ibitambo. Ariko Tshisekedi warabizi ko Nord Kivu na Sud Kivu bitazongera gusubira mu bugenzuzi bwa Kinshasa, bizajya mu bugenzuzi bwa Alliance Fleuve Congo mirere na mirere, bisobanuye icyo bita leta yigenga. Icyo nibaza cyo rero, umunsi izi ngabo z'u Burundi zatangiye kandi bitari na kera gukururwa ku butaka bwa Congo ku ngufu, sibyo bazahungira iwabo. Oya, icyo ngiye kuvuga, uyu ndayishimiye ko bamuhaye amahirwe yo gutahana ingabo ze neza, ndetse bakanamubwira bati bitari rimwe bitari kabiri wacyura abasoda bawe ku neza. Ariko wabonye ukuntu abitwa abasadeke batashye, we noneho urabona bizagenda bite ku ruhande rwe? Sadeke wabonye ukuntu yatashye. Yego, none uyu munsi nibacyurwa ku ngufu, perezida bitandukanye. Oya, bafite amahirwe ko bafite inzira za Uvira bahungiramo. Yego, ariko nibatareba neza bazasanga na ziriya nzira za Uvira zakavimvira batakibasha kuzinyuramo, kubera ko iriya misozi aba barwanyi bari gufatira nka mu mujyi wa Uvira. Ushatse ushobora gufunga rwose iriya mihanda rwose, ikoranabuhanga ryaraje, uri muri metero cyangwa se mu birometero 3-4 by'agace runaka, uri no mu misozi ushobora gufunga inzira. Wibereye mu musozi ugafunga inzira iri mu birometero 3 by'ikibaya cy'iyo misozi, nta uhanyura rwose. Kuki atahanyura? Ni hasi unda kuri hejuru arakureba, urahanyura ku bomore. Niba atareba neza abarundi nabo igihe kizagera babure nuko bava muri Uvira babe bafatwa babashire kuri defile, sibyo? Kandi birashoboka ko bizaba mu gihe kiri imbere, kuko kuva intambara yatangira abantu batarashirwa kuri defile ni abarundi, ariko abarundi bayishizweho da. Abarundi se ntari n'abagaragaye kuri nuze ku makamera bayishizweho, ariko bo ntago bayishizweho bari kwambuka imipaka ngo nuko Goma yafashwe. Bayishizweho bari kubereka itangazamakuru nk'imfungwa z'intambara, sibyo? Yego, hano rero abantu bagomba kujya bitonda neza. Nibyo nakubwiye ngo bazasubira iwabo i Burundi, ariko isasu ribari mu mugongo. Ariko hano ndagira ngo ubwire ngo nibasubira iwabo i Burundi isasu ribari mu mugongo, hari igihe rizabageza n'iwabo. Erega buriya hari ikintu tuzi, nakubwiye ko Burundi bwarakataje rwose, bukuragaho kuri wa mwanya umwe ugize uruhu, ugize cya gice kimwe kigize umubiri, bakuragaho kuri cya gice kimwe kigize umubiri, ntashaka kuvuga amazina. Ati turarwanya bari abanyekongo bavuga urimo ikinyarwanda ngo kuko ari abatutsi, ntabwo dushaka ko bafata Nord Kivu, bafata Sud Kivu, ngo batazaza n'iwacu i Burundi. Kandi iyo gahunda ntayo abo banyekongo bari bafite. Arabarwanya koresha uko ashoboye rwose, neva yarabarwanyije kugeza ubwo ashira intwaro ku butaka bw'igihugu cyari ya Rugombo ya Cibitoki, akayasaka Manyora. Ndikumva ukuntu intambara yahindukiye. Yego, ku rundi ruhande drone zigahaguruka zivuye i Burundi zikaza kurasa mu matwari ya twirwanaho mu 23. Ramforo zose, imipangu yose yo kurwanya twirwanaho na M igakorerwa i Burundi, saba bangamiye. Yego, ubwo rero ingabo ze nizisubira i Burundi ziherekejwe n'isasu. Tuzi neza Uburundi nabwo bufite abantu babarwanya. Sinumvisha bavuga ngo hari imitwe irwanya Burundi muri Sud Kivu. Usibye kizi Red Tabara njyewe ntago njya nzizera ko zibaho, niba zikora niba zidakora, kuko nta bikorwa byazo mbona bifatika. Ariko ikizwi nuko hari abarundi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Twabonye rero ko Burundi nabwo bwaje kurwanya twirwanaho na 23. Umunsi rero bundi ari umunyarwanda yaravuze ngo amazi ajya iwabo wamugarura haryo. Amazi ajya iwabo akebo ngo kajya wamugarura, nakebo kajya iwabo. Nde nta kinyarwanda nzi cyane. Ariko ndi umunyarwanda, ariko ntago nzi cya kinyarwanda cy'imigani yandi y'indani. Amazi arashyuha nibagirwa bambeho. Oya, akebo kajya iwabo wamugarura. Yes, urakoze cyane kuzi. Ubwo rero nibaherekezwa n'isasu bazaba bagiye nabo batishimye. Naba abandi babaherekejeje isasu nabo ntago bazaba babishimiye. Ndetse icyo gihe n'abaturanyi babiri bazaba bagiye guturana batumvikana, badakundana, bari no gucungana ku jisho, sibyo? Buri wese akeka ko undi yagira undi nabi. Ubwo urumva hashobora kuzakurikiraho iki? Bishobora kuzahinduka. Icyumvikana cyo umuntu nigeze yumva avuga ngo send David de must go. Icyo ni Icyongereza mvuze.
CNDD-FDD must go. Kandi nibakomeza kuzana ibi bibazo byabo muri Kongo no gushaka gukorana na za FDR na za P5 na gahunda zo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, rwose muzabona CNDD-FDD igiye bitunguranye. Nabonye bavuga ngo bazava ku butegetsi ngaruko Yesu agarutse. Ariko hari igihe byabagendekera gutyo hakiri kare cyane. Yego. Aha, ntago byoroshye gusa M23 umuvuduko ifite muri iyi minsi kro uteye ubwoba kabisa. Nibyo sinakubwiye ko M23 narabikubwiye natwirwaneho. Abantu bakomeje kwibaza ngo aba barwanyi ko barwanya imyaka 5 kandi intambara zabo zitaramaraga igihe kingana gutyo. Yego. Ati kizi intambara zatinze no rukivu bwabo bahamaze imyaka 3 barwana batarafata Goma. Bamanutse Sud Kivu bagiye kwamara imyaka 2. Kandi noneho na Nord Kivu yose ntibarayifata kuko walikarira cyahari, za Ruberi igice kimwe kiracyahari, Masisi agace gato karacyahari. Sud Kivu leta ya Kinshasa nigenzura ibice byinshi kuruta ibyo Alliance Fleuve Congo igenzura. Ariko abantu bakibaza ati se iyi ntambara ko tubona igenda gake, ko bari kugenda gake. Iyi ntambara bitewe n'intego zayo igomba kugenda gake. Nakubwiye ko ntago intambara y'amasasu igomba gusigana n'iya politike na diplomasi, bigomba kugendana kuko biruzuzanya. Ariko ku rundi ruhande bitewe n'intego y'intambara n'ibice bigomba gufata uko bingana. Uri kumva neza? Ndakurikiye. Ntago ari ibice bahitubonera abasirikare barwanya ko kanya icyarimwe babifatira icyarimwe. Ni bigari biruta ibihugu byinshi muri Afurika. Yego. Bizajya bikenera abasirikare biyongeraho nka kuri wabonye ejo bundi bapasingishije 9310. Mbese ubundi ko bapasingishije 9318 wabonye harakurikiyeho iki nyine. Si ugufata ibindi bice nk'ubwibutsa ko bamwe bagiye muri Sud Kivu za Minembwe au plateau ya Uvira hamwe ya za Rurambo, abandi bajya Masisi, abandi Walikale, abandi kuri access zose nukugira bongere effective. Twari dufite abarwanyi wende 30,000. Aba 30 nibo bari bahagije kurinda ibice twafashe. Ariko dukeneye kongeraho ibindi bice. Niba dupasingishije rero abandi 9,000 urumva ko ibice bigomba kwaguka nyine. Gutoza abasirikare bitwara igihe no kubategura bitwara igihe. Ni intego rero ishingiye ku bice bigomba gufatwa uko bigomba kuba bingana. Ni nayo mpamvu intambara igenda mu byiciro. Turafata ibi bice abasirikare dufite bahwanye n'ibice dufashe. Kugira twongereho ibindi bisaba ko tubona undi mubare. Kandi kubona undi mubare ni ukubashaka, ni ugukora mobilisation, ababishaka bakaza, twakuzuza umubare bakajya mu myitozo no kubaha imyitozo ifatika kuko nabonye 23 ishaka abasirikare bari professional ku buryo bakora nk'amezi angahe bagasohoka nuko bimeze bikagendana n'izindi ntambara za politike na diplomasi. Ntago intambara y'amasasu igomba gusigana niyo ya politike na diplomasi, hashingiwe no kubica uko bingana. Niyo mpamvu intambara igenda iba mu byiciro. Urugero rwa hafi rwiza, yego, babanje Bunagana ariko babanje Sabyinyo, bafata agace ka Canzu, bafata kandi nibagiwe neza ka Bunyoni. Ni Bunyoni harya Canzu Runyoni uracyayibuka? Canzu na Runyoni barayifashe bafata na Bunagana. Niba ndi kwibesha ariko ntago ndi kwibesha, Canzu Runyoni babafashe Bunagana sibyo? Yego. Batangira gufata ibice byo muri Rucuru, bafata Rucuru Centre, barakomeza bafata za Kiwanje, bamera nk'abatuje gato. Bahita hashize nk'amezi 3 bahita bakomeza bafata ibindi bice byo muri Rucuru byose. Nyuma nako bafata ibindi bice byo muri Rucuru kuri axe ya za Nyanzale, kugenda ukazagera za Nyanzale, ukagenda ukazagera Kamanyora, wambutse mu yindi territoire. Ntago ari Kamanyora, Kanyabayonga bahita binjira Rubero, abandi bahita bajya Masisi. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited
bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited. Niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.